Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to talk the God message of Kuki language. Kipa ume supi ulanau te ho. Ka channel hi ekithu pi ho le lungse ta viewers ho zo si chungchanga. Kipa tu khin phun hi tunia comments dung zuya pathin thu chomcha ken seiding hi je amasape na pathin thu sei nadinga thim ap ho hi Krista mena chen nagam ti a propose ap zia pathin thu sei masanga thukhat kahin sei num in keiwang pathin thu sei nadinga missionary reverend pastor preacher evangelist mission worker ki hilo ji a pathin thu sei nadinga jong aha be se jingi hizong le tunia pathin thu sei nadinga thim ap ho hi Krista mena chen nagam kiti hi ap ji a nang ho banga sei thelo hijong leng chomcha khin sei na dinga bible a sim na ding thu tam ta jong le kein sim na dinga ka ve na mun chu pakai jesu Krista sei zui Apostle Paul pa in Ephesus Komite ho koma athupi na le ale khathot na Ephesus bungni le changgup le changsgi a thum na hi kaga kisim ding hi je Ephesian bungni na le changgup le changsgi a thum na mun sim na dinga ama to ekai thu tho wang wan gam Jesu Krista hon sunga ei thu tho sa u ahitai hichunga hunglun ding kanga a Jesu Krista sungila ei khotu naw leis lungset na leset jing chu ei ve sa na diu hi je hi chu hi Jesu Krista mena chen nagam kiti namuna thutam ta jong la kin hi chemun hi kaga ki ve hin so pi ulanaw te ho Krista mena chen nagam kiti hi wan gama cheng ho zo siwang Krista mena chen ho zo siwang hi midang jong pui hi jong le leisit chunga mi him zan chum mun chum mai chen jong ji a van noi le se nai chen la ya wang mi chum za chum hi jong le Krista mena chen nagam i hlun ting le wang pathin mina mi khat le hlagau khat bo hi ti hi i het na dinga Krista mena chen nagama wang za chum jong lo mi chum jong lo hi je ti hi ken se ye van noi le se na i chen la ya wang mi chum za chum hi jong le Krista mena pathin oi ho zo si wang Krista mina
หินอากิมูติงเลวางมีขัดสกาวขัดอหีตีฮีกิเหตุนดิงินกะเห็นกิพุนโดอหิเจโซปีอุลนาวเตโหนังโหบังานังโหเปาจงกะเซยเทโลนังโหบังาไบเบิลจงเฮกะซิมเทฮิปุยนังโหเปาจงกะเซยเทโลจีอากะลุงเกลากะเกลโหโจซีจงเฮอบ่นจากะเซยเทฮิปุยเจhi zong le tu a pathin thu Krista mina chen na gama I hlun ne dinga wang van noi le se nai hin lai ni a thu pha le thil pha bol angai ji in tu la ya wang BC hin khu kum hi lo ji a tui le thlaga wa I pen tha lo le chen na gam Krista mina chen na gam ti na mun hi I hlun thei tu we ti hi het na dingin ka hen ki phun hi je so pi ulanaw te ho tunia ka thu sei zo si hi sei khel sei wal uma hi le pakai Jesu Krista minin ne ngai dam pi un lang thuta le thudi ka sei di ma hi le pathinin phat thei na bu jing hen amen